Habis Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Sedang ban kop kela ke Iran ya ke Amerika. Halor ka jingkop jong ke Iran ya ke Amerika. Dena marbu presiden jong ke Amerika Donald Trump uklam le halor ka jing berngam jong u ya ke Iran. Dei halor ka tei sngau yo mensim sa ke Iran bat kop sendan ya ke Amerika. Bat sa ka weru ka kenhun leno Hezbollah kala penpau pertai baka Kristyan pura ya ke Iran bat berngam ya ke Amerika. Yo mensim baha ke Iran kop kelas ya ke Amerika. Kajing penlong ya ke Iran bahkan kop kela ya ke Amerika. Kadai halor kajing berngam jung utrom ya ke Iran. Nrei syem lapen pau ya ke kam. Dei halor ke tei kadau. Syak kenting ya utrom. Mi kemat ke Iran. Haki sosial media. Bat berngam kela ya ke Amerika. Ngin siya kedua haki wepat ki update. Stay tuned guys.